Akan ika kubur ke balayo lum. Ke Israel kelanang pengkrek susu bandang yai beteng benyok terbom biang ya ke Gaza. Defense Minister ke Israel ulalek pendu yagi kunhun spai. Bat ula oru shen kin sayok ban i ya ke Gaza hapo jong ke Israel. Susu ke Israel kawan rak hadu kumbalai siteng ki kunhun ya le bantur thma persya ya ka tan chathi jong ka Gaza. Hagabaki kunhun Hamas kilawan bantur thma ya ka Israel. Bat kilayo ban peniap hadu khatsau hajar ngut ki paj Israel. Bat ru ba kilara bor hadu arspa ngut. Kunhun sipai Israel ki bala hiar thma lupa lingba ki lingsun persya ya ka Gaza. Kabala penjulur sibun yagi jingtai ki badan hakari Gaza. Border pe jongka hel hak Gaza ia kabal peniat daka Hamas kila ong bah hadu sau hajar kipat Palestin kila syak peniap katkum ka kubur balayo lum tangshen kan long ru kathma ka bashir khai bah lada ka Israel ka hiar thma ya ka Gaza naring kau katkum ki jingyo ringdur hapo jaka sumar ala ban yo isibun ki khna ki khulung ki bala syak ta hakani kathma long ro ba hakawai ka ying mani Kristen ha Gaza kala syak penjulur bar katu katni ki pai Kristen ro kila mensaujur kisipai Hamas kila ong ba hakani ka ying mani Kristen ka bala syak penjulur kadai ro ka jaka syong ki kunhun Hamas. Uway na kinong Amerika Martin Fletcher ula ongro hakilat patai kubur baki bahi yang kalog jong uro kila syakta hak tega thma menba kidang lecngo yaki bahi yang joki sya Israel. Susu la ongro ba sibun kidang sakut haka syirip ki Hamas kidang im haduk mentah kuble sibun.